ka na sa ko. Yes. Katawan ko rin niya. Okay, by the way, my next part, I need someone from the audience. Then I want Golden to choose kinsay close friend mo, lalaki. Golden. Okay, Golden, kinsay name? Oh, si Junel daw. Okay, come here. Okay, clap your hands for Junel. Janelle! Mo ni siya magtingog sa kahanginan. Come here. Dali. Okay, swerte kay kano kay ikaw napili ni Golden diri. Okay, unsay masulti nimong Golden? Happy birthday. Okay, diri ta sa front. By the way, my next part, I forgot to mention, my next part is a puppet show. Yes. Then, kadali-dali kung ari sa venue, then we have a bad news. I forgot to bring my puppet. Okay, pasensya, kay kadali-dali ko. That's why naa si Junel. Si Junel will be our emergency puppet. Okay, come in! Ayaw ka bala nga kay baguning talent ni mo. Okay, okay. Have you seen a puppet before? Kinsa kita nag-puppet? Raise your hand. Very good. And then, do you know how the puppet talks? Ang sige gamit to open and close its mouth. Kamot, very good. Okay, so Janelle, ikaw ang puppet, then I'll be the puppeteer. Then, akong kamot ang mo control sa imong mouth, ha? Kano sa mo open. Okay? No. Kontra gusto. Okay, then I have another trivia. Kahibaw ba mo nga ang kamot sa puppeteer, dito nang ipaagi sa lubot sa puppet. Atras ka. Tinuod na siya, but that was before. Atong himuon karon is, inani na lang. High-tech na itong mga puppet karon na i-push button. Every time you push the button, open your mouth, ha? Okay, akong himuon mo, I'm going to squeeze your neck. Okay? Sige. Every time you squeeze, you open your mouth. Already? Dakuha sa dohi. Dakuha ka ng paigo ang mic. Dako kay kag nga itong ikanta kas tawag ng tangalan. Okay, ready? Oh, dako pa. Ready? Okay? Dako pa. Dako pa. Ready? Oh. Ready? Then pagkuha na ako. Close tayo na. Ready? Okay? Okay, clap your hands! Okay, practice pa lang to, ha? And this time, atong butangan og sounds. Okay, sige ha. Mura to timing, ha. Ready? Sige, Junel, say hi! Hi! Okay, good. Nana lang ka simple. Say hello! Hello! Okay, again! Again! Hi! Hi! Hello! Hello! Wow! Okay, clap your hands for Junel! Okay, ayaw taglakaw! Practice lang to itong gibuhat. Okay? Okay, para papit kang lang taon ako ipasuot mo, talikod sa. Okay, are you ready? Everybody count! 1, 2, 3! Okay, dan. Okay. Sa tanang nangatawa, ang inahan pag ako kay katawa. Traidor. Okay, sige. Okay, padayon ka, Junel. Then every time I push this button, this one, that's the time I open your mouth. Watch. Okay. Okay na ka? Okay. Okay. Sige, katotong practice ko niya. Say hi! Hi! Okay? Say hello! Hello. Okay. Okay, dagang bisitaw. Kaway-kaway. Said hi! Hi! Okay. Dari nga side, hello! Hello. Okay. So front, kanang sexy nga, hello. Hello. Wow. Okay. Then before mo padayon, announcement lang, almost 10 years na ako nang ginabuhat. And there's one time na nasuko na ko ani. Kaya nauwawan daw siya, kanang isuotan na ako. So that's why nagpili ko si Golden akong ipapili, ha. Kay dapat ang naa sa tubangan kanang ganahan lang side. Okay? Ikaw, Janelle. Ganahan ka nga ikaw napili ni Golden, di? Ganahan. Okay. Kaya kung di ka ganahan, ilisan ti kaglain. Ganahan ko!
Then, another announcement, di tayo pwedeng magbuot ani. Okay, sige, padayon ta. Dapat kayong bisita, hasta sa gawas. Okay, ato silang kumustahon. Unsaon? Kumustahon na to sila, Igna. Kumusta mong tanan? Okay lang. Okay, again, Igna. Kumusta mong tanan? Okay lang. Dahil manig ko. Okay, nanyan lang, Junel. Sunod na ako. Asa ka? Sunod sa akong istorya. Ha? Okay, sige, ready? Ready? Okay, Igna. Ko, Ko, mos, nos, ta, ta, mong tanan. okay lang. Okay, eskwela pa si Junel? Eskwela. Okay, asa ka nag-eskwela? Sa school. Siyempre sa school. Then what is your favorite subject? Hotdog. Subject ko subject. Okay, kanang seryosong tubag. What is your favorite subject? Not. Math. So bright si Jonel og math. Oo. Okay. Kung bright ka og math, unsay lesson sa math nga maayo ka? Multiplication. Wow. Unsa pa? Division. Unsa pa? Subtraction. Wow. Unsa pa? Addition. Oh, kompleto. Addition, subtraction, division, and multiplication. Unsa pa? Construction. Di mo naman. Okay, inani Jonel. Okay, na yung mga bata. Ako'y question ni mo ha. Question ni mo mathematics. Simple lang ang math ha. Okay? Okay. Okay. Sige. Then, faster ni ha. Okay? Okay. Okay, ready? Ready. Okay. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4 plus 4. 8 plus 8. 16 plus 16. 32. Wow. Pila edad ni mo, Jonel? 64. Ayaw katawa sa imong joke. Sige. Clap hands for Junel. Okay. And this time, mabalik na kasi imong lingkuranan. Dili ko. Ay, Junel. Napakoy lakaw, napakoy gig. Dapat mabalik na kasi lingkuranan. Dili ko. Junel, kani mga bisita, daghanan nila ang ipanggutom na. Dala sila. Inani na, sige, ganahan pa ka diri. Oo. Okay. Ganahan na noon. Okay, inani na lang. Aside from mathematics, unsay next ni mga favorite subject? English. English. Okay, how about spelling? Kaya. Okay, spelling. Spell dog. D-O-G. Spell cat. C-T. Wow. Spell train. L-R-T. Okay, this time, nani. Lisod-lisod ka may spell. Horse. Ha? Horse ba? Horse. Ready? Go. H. H. O. O. R. R. Dalisod lagi ka sa horse. Okay, again. Spell horse faster. Ready? Go. Yeah. Tigit. Katawa sa kasi ng joke. Okay, clap your hands for Jonel. Okay. Sige. Then mulingkod na ka. Dili ko. Inani na lang. Sige, proceed ta. We're done with math and English. Ano sa imong paborito nga sports? Basketball. Basketball. Okay. Pakita sila. Tulo ka dribble. Then shoot. Ready? Yeah. Time. Wow. Okay, aside from basketball, Karate. ang karate. Pakita sila karate. Ready? Go! Yeah. Time. Okay. And this time, natay pa-premyo ha. Ang muhatag si Golden. Okay. Okay, na-action si Junel na sports. Uy, labot sa Miguel. Okay, na-action si Junel na sports. Then kamoy guess, unsa nga sports ha. Uy, labot sa Miguel. Okay, sige. Action, ready? Ready? 1, 2, 3. Yeah. Unsa nga sports? Swimming, si Golden ni answer. Sakto. Dili. Unsa nga sports? Nadyong. Okay, clap your hands. Okay, and this time, dapat mulingkod na jukay kay taas-taas na tag-oras diri ha. Dili ko. Sige, padayon. Proceed na lang ta mga 3 minutes. Okay. We're done with sports, English, and math. Sa tanan nga subject, unsay pinaka-hate nimo kanang di nimo ganahan? History. History. Anong di ka ganahan history? Walay future. Walay future. Tinuod sa history, walay future. Pero na kayo na ibawat sa history. Oo. Okay. Ako'y question. History. Kaya? Kaya. Okay. Tagalog na ba ni? Okay ra? Okay. Okay. Sige. Question. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Ikaw. Hoy. Dili ako. Okay.
Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letter K. Kuto. Okay. Next clue, ito ay land animal, meaning nakatira sa lupa. Kutong lupa. Okay. And last clue, ito ay may dalawang sungay. Dinonyong kuto. Okay. Okay, clap your hands. Okay, tinag-anay na gini, nahurot na akong joke, so you have to go back to your seat. Dili ko. Inani na lang ha. Kailangan kayo magtindugan na ito. Okay, unsay ganahan imong buhaton para mobalik ka sa lingkuranan? Masayaw. Hoy! No need na kang musayaw. Nalingaw na silang tanan, no need na kang musayaw. Masayaw ko. Ganan mo musayaw si Junel? Ang dagan sa kang amigong traidor, no? Okay, unsa man sa imong sayawon? Dodot. Budots. Okay. Sige, ato sang i-check ang operator. Ina-operator. Charitor. Okay, naway budots, pungutan na. Charitor. Okay, pungutan na. Sunuko ka na. Okay. Naay budots daw, naay budots. Music! Ho! Uy, sayang, uy! Last 1 minute, go! Ba, iganahan na ta sila, nabitin. Go! Ah, wala pa. Daulat siya sa chorus. Okay, clap your hands for Giselle. Okay, thank you so much. That's all for me. This is our friend the magician. Thank you.